Huko nabivuze, majina yangu ni Pastor Mary. Nababwiye ko nitwa Pastor Mary kutoka Kenya. Kuva mu gihugu cya Kenya. Na nimeokoka na mpenda Bwana. Kandi narakijijwe nkunda n'Imana. Ndi mugore. Umugore. Niko na mzee Mugabu. Yeah. Amen. Amen. Mimi najua Kiswahili, nachanganya kidogo sana na hii lugha yetu ya Kinyamurenge ama ya Kinyarwanda. Ati nzi Igiswahili ariko Ikinyarwanda ndetse n'Ikinyamurenge ndagerageza, kwa sababu rusengero rwetu huko itorero rye tuko na Banyamurenge wengi. Ati dufite Abanyamurenge benshi. Kandi Bishop wanje ni Munyamurenge. Barumvise. Bishop Isaac Muzungu. Kuna yule ananijua hapa? Awamuzi. Amenijua huyo. Haliundi. Asante sana. Kuna mwingine? Abandi bamumenye? Asante sana. Bishop hariya. Haliundi. Kuna mwingine pale ambaye anakujua? Oh. Nimejulikana kidogo. Nimejulikana kabisa. Mungu awabariki. Na wengine hapa. Amina. Kwa sababu nimekuwa kwa hiyo rusengero kwa miaka karibu 10. Ati kuko rusengero narubayemo hafi miaka 10. Amen. Bishop wangu Kenya ni Bishop Isaac Muzungu. Bishop we ni Isaac Muzungu. Tukikuja Uganda tuko na bishop wetu anaitwa Muvirwe Joseph. Uganda tukasanga kwa Muvirwe. Mahali pale panaitwa Nakivali. Hariya Nakivali. Muvirwa, Muvirwa. Muvirwa. Najaribu sana. Si ndio? Joseph Umuvirwa. Huyo ndiye bishop wangu hapo Uganda. Nakivali. Atuoni we bishop wanje hariya Nakivali. Apotre wanje ni Mucho. Apotre we muramwumvise yitwa Mucho. Anaitwa Mucho, ako Amerika. Ati yitwa Mucho ari Amerika. Kwa hivyo niko hapa nikiwa chini ya hao wachungaji. Atubundi hano ndi munsi y'ubuyobozi bwabo ngabo avuye kuvuga. Na ninawapenda, ninawashimira. Ati kandi ndabakunda ninabashimira cyane. Haya, kingine ninashukuru Mungu kwa hawa wachungaji wenzangu. Ati cya kabiri ndashimira Imana kuri aba bayobozi bagenzi banjye. Wenyewe wa hapa. Ati aba hano wameona ni vizuri tusimame mbele yenu. Babonye ko ari ngombwa kumpagarara imbere yao. Sio kwa sababu tunajua kuhubiri sana. Suko nzi kubwiriza cyane. Lakini kwa sababu wametuheshimu, kwa sababu kuko batwubashe kandi bakamenya ko turi abashitsi. Wakatukubali. Baratwemerera. Wakatupatia madhabahu. Baduha akagatuti. Mani himubisha cyane. Mungu awabariki. Na nyinyi mahali mutaenda mupokelewe. Namwe aho muzagenda muzakirwa rwose. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Haleluya. 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 Mimi ni msichana wa Wasita. Ati ni umukobwa wa Sita. Wasita. Hapa kuko Wasita wengi sana. Wako hapa? Wanahari rwose. Nimefurahia. Na ni wale wa Wasita. Ati ngawa umugore wa Wasita. Mama warari cyane. Wako wengi sana. Kuanzia kwa Yeshua. Kuanzia hapa hivi. Niwasemekwa. Amina. Amina. Haleluya. Haleluya. Nimekuwa Musita sababu ya yule mkecuru. Ati nabaye Musita kubera mukecuru hariya. Kwa sababu ni nyira wa Wasita. Ati yitwanye na Wasita. Mama ya Wasita. Yeah. Amina. Amen. Haleluya. 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 Nampenda sana. Ati ndamukunda cyane. Kama vile mdiakoni wetu amesema. Ati nguko umudiakoni wacu bivuze. Huyu ni mdiakoni wetu kwa kanisa. Uyu ni umudiakoni ku rusengero wacu. Ni mdiakoni kwa chumba yetu ya maombi. Ati ni umudiakoni mu cyumba cy'amasengesho. Pale Kenya tuna chumba kikubwa sana kinajulikana. Muri Kenya dufite icyumba cy'amasengesho. Pale Umoja ya Gatatu. Hariya muri Umoja munsi wa Gatatu. Wanasema chumba cha Nyamukristo. Baravuga ngo ni icyumba cya Nyamukristo. Chumba ya Pastor Mary. Chumba cha Pastor Mary. Ukiuliza hiyo yote utafika. Atubajije ibyo byose bazahita. Ukiuliza wakecuru wa huko Kenya. Nubaza wakecuru aho. Nani anajua chumba ile ya Umoja ya Gatatu? Atese ninduzi ico chumba cha Gatatu. Nani anajua chumba ile ya Pastor Mary ya Umoja ya Gatatu? Kwa Pastor Mary Umoja tumefanya kazi hapo sana na mkecuru. Ati twakora imirimo na mkecuru. Na huyu mama akiwa mdiakoni. Ndetse n'uyu mubyeyi ari mdiakoni. Tunapendana cyane. Tunapendana sana. Kwa sababu ya safari ya mbinguni. Ati kuko dufite urugendo rwerekeza mu ijuru. Haleluya. 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 Amina. Amen. Na mimi nawapenda.
ati nanjye ndabakunda cyane. Nimeonyeshwa kuwapenda na yule revera wangu hapa kwenu. Ati cyatumye mbakunda neretswe na revera hariya kwa sababu mahali shosho amepokelewa huyu. Ataho huyu mkecuru mahali amepokelewa. Ataho mkecuru yakiriwe akapata mchungaji akunda mushumba hariya. Na mimi nikiwa hapa kwenu nanjye ndi hani wanyu. Revera wangu ni huyu. Dore mushumba wanjye nguyu. Haleluya. Amen. Sitatanga. Ati ntabwo nzakubita hirya no hino. Njya iriya niriya. Ngiriya. Nifite revera wanjye. Ati dore mushumba wanjye nguyu. Muhe mugisha. Mungu ambariki sana. Amina. Amina. Kwa sababu akipenda mama. Ati kuko yangu ndiye mkecuru. Tunasema hivi kwa methali kamigani ketu. Ati tulivuga ngo mu migani wacu. Ukipenda ng'ombe atukunze inka upende na kale kakamba kake. Atukunde na kakanyana kake. Sababu hiyo ng'ombe atukunde n'isobeko yayo. Ndiyo kakamba. Ng'ombe iko na ile kamba ya kufunga. Ati inka isobeko yo kwisobeka. Nukuri. Ukipenda ng'ombe ukatae haka kakamba. Ati nukundi ngali kukanga isobeko. Hiyo ng'ombe inaweza enda ikakukimbia ikaenda. Ati yongiza irukigusige. Lakini kwa sababu amependa ng'ombe. Atariko kuko wakunzi na kakamba. Ati na yasobeko. Na kamba za mkecuru zote. Nisobeko za mkecuru zose. Ati nazo ngomba kuzikunda. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Ninafurahi sana. Ati ndishimye ndanezerewe cyane. Nikiona hawa vijana. Ati ndebye runo rubyiruko. Kwa sababu nilikuwa kijana kama hawa. Ati nanje ngira umusore nkabo. Na sasa ndi mkecuru. Ati none ndashaje ndi mkecuru. Na sijaona mwenye haki. Ati ariko sindabona akiachwa na Mungu. Umunyakuri ariko ni Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Mujitie nguvu ndani ya Bwana. Ati mwikomeze yemwe ba. Nyinyi ndiye wenye mbaraga. Ni mwebwe nyinyi ndiye wenye nguvu. Nyinyi tunatazama. Ni mwebwe turimo kureba. Nyinyi tunategemea. Ni mwebwe tuhanze. Kesho tutashindwa kusimama. Ejo twebwe tuzaba tutagiye. Kesho tutashindwa kusirimba. Ejo tuzananirwa gusirimba. Tutashindwa kuigiza. Ati tuzananirwa no kubwiriza. Lakini watatuhubiri. Ariko nimwe muzaza. Watatushika mikono. Nimwe muzadufata amaboko. Ni wenye mbaraga. Ni mwebwe banyembaraga. Mungu awabariki. Imani wangu. Hallelujah. 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 Tumekuwa pale kwa chumba ya masengesho. Ati twari hakurya mu cyumba cy'amasengesho pamoja na wale mumeona hapa. Ati n'abandi mwabonye batambutse hano imbere. Na wengine ambao hawakuja hapa. N'abandi bataje twari kumwe hakurya. Na tukasikia neno la Mungu. Ati kandi twumvise ijambo ry'Imana. Na tukafurahia Mungu. Turishima twishimira Imana. Hallelujah. 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 Na siku ya leo uyu munsi rero tuko mahali hapa. Ati turi hano kusikia neno la Mungu. Kugira ngo dukomeze twumve ijambo ry'Imana. Neno la Mungu sio ugali. Ijambo ry'Imana ntabwo ari umutsima. Sio visimbo. Ntabwo ari bishimbo. Sababu ugali utakula sana. Ati kuko umutsima no urya cyane. Useme sahi nataka chapati. Ati uzumva ukeneye ibindi bitari umutsima uzakenera chapati. Sahi nataka mchere. Ukenera umuceri. Sahi nataka kitu kingine mipati. Ukenera n'ibindi bitari bya bindi wariye. Lakini neno la Mungu atari ku ijambo ry'Imana kuanzia mwanzo guhera mu itangiriro mpaka ufunuo wa Yohana, kugeza muri ufunuo cyangwa se byahishuriwe Yohana, ukasikia siku zote atuminsi yose linatutia nguvu. Uzumva ari gukomeza, linakuwa jipya. Uzumva ari bayerisha, inakuwa mpya kila siku. Uzumva ari bayerisha buri munsi, kwa sababu inatuweka nguvu. Ati kuko ridushiramo imbaraga buri munsi, inatuongoza kila siku, biratuyobora buri munsi. Kwa sababu hili neno ati kubera ko ijambo ry'Imana ndio mapu yetu ya kwenda mbinguni. Ati kimi cyo niyo ndahiro yacu yo kujya mu ijuru. Haleluya. 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 Wale tuko na hizi simu kubwa, abafite izi telefone nini, mimi nikitaka kutoka hapa niende huko Kanombe, ati mvuye hano kugira ngo njye Kanombe, nitaingia kwa mahali kunaitwa Google. Ati nzajya muri Google. Nikiingia hapo niandike Kanombe, ninjiramo nkandika ngo Kanombe, itaniambia ni kilomita ngapi, irahita mbwira ibirometero biri hano na Kanombe, itanionyesha ile njia nitapitia nifike haraka, yewe n'inzira izayinyereka ya bugufi yo kungeza. Nikisema hivyo wale wanajua hivyo, ababizi cyane cyane urubyiruko barabyumva. Siku hizi watu hawapotei njiani, ati bumwe abantu ndi bakiyobagurika, sababu wako na mapu kwa matelefoni. Ati kuko izi telefone zabo zifite kare, aliko sisi tuko na mapu ya kwenda mbinguni. Twebwe rero karita yacu tuyobora tujyana mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Ni hili neno la Mungu. Dore ngiri ni jambo ry'Imana. Ni hili neno la Mungu. Ni jambo ry'Imana. Ulipende sana. Ulikunde cyane. Ulisome asubuhi. Ulisome mu gitondo. Ulisome
mchana, ulisome saa sita, na jioni, nimugoroba, na kesho, n'ejo uzongera ulisome, na ejo n'ejo bundi uzakomeza na kesho kutu au kesho yako. Haleluya. Kwa sababu tumesema sio mtima. Ati kuko twavuze ko atari sio bishimbo, ati utasema nimekula sana. Habari bishimbo uvuga ngo nariye cyane nahaze. Ugira impishi. Haleluya. Tulijaza kwa mitima. Turyuzuze mu mitima. Kwa sababu hii ndio ramani ama mapu yetu. Ati kuko iyi niyo karita niyo muyoboro utuyobora. Haleluya. Haleluya. Katika mapu sasa nimeanza kuhubiri. Ati muri uyu muyoboro rero, mapu ikikuambia kwenda Kanombe ni kushika hii njia. Ati iyo karita ikweretse kujya Kanombe kakubwira ngo urafata iyi nzira. Na mimi nishike hii njia ya na ugafata iyerekera hangaha. Sijui nitaenda wapi. Ati utazi ni ujya. Kwa sababu na huku sijui ni wapi. Ati kuko iyo njya simbazi. Sahi mahali tumetoka nina hapa chini sijui kuna hiyo. Ati ko nabona aho twaturutse ni ngizi. Mugera. Hapa tumetoka kwa Mkechuru. Mugera. Ni Mugera. Sahi si nimeona tumekuja hivi. Ati nabonye tuza gutya. Kwa hivyo hata kama sahi hamwezi nipeleka. Ati nubwo mutanjana. Yote mukatoroka mukaenda. Mwese mukama mukagenda. Niko na mapu ya kichwa ya. Ati mfite umutwe nubundi naje mbireba. Tumekuja hivi tukaenda. Ati nubundi namanuka n'icyaha mpaka nifike. Nubundi nkagerayo. Amina. Na nikijua njia ya kurudi Mugera ni hii. Ati nimaze inzira yo kugeza Mugera ko ari. Nitafuata hii njia kweli. None se ndamanuka kwenda huku. Nje manuka hapo. Haleluya. Haleluya. Tumepatiwa mapu ya kwenda duniani. Dufite ikarita itutwereka iyo. Na hiyo mapu ni jambo jimani. Dore ngiyi ni jambo ry'Imana. Amina. Haleluya. Nataka tujifunze safari ya ngira ngo tuze mzee mmoja. Ati ndagira ngo tuza kwiga inkuru y'umusaza umwe anaitwa Elijah. Umusaza witwa Eliya. Hadithi ya Elijah tunaijua sana. Inkuru cyangwa se imigani ya Eliya turayizi cyane. Alikuwa shuti wa mbele wa Mungu. Yari inshuti cyane ngo y'Imana. Akaenda pamoja na Mungu. Agendana n'Imana. Akafanya kazi mingi sana wakiwa na Mungu. Akora n'imirimo myinshi n'Imana. Hakuwa anatembea na Mungu ati sababu anamuona ndiye huyu. Ntabwo yagendana n'Imana ngo nuko ayireba. Lakini alikuwa anaongozwa na Mungu akiambiwa fanya hivi. Ariko yoborwaga n'Imana imubwira ngo kora ibi ni. Kwa sababu Mungu anataka mtu anaambiwa na anafanya. Kuko Imana ishaka ko tubwirwa kandi tugakora. Kwa sababu mambo ni mawili, kuna kuambiwa. Amagambo nabiri yo kubwirwa. Usikie ukubali. Wumve kandi wemere. Usikie ukatae. Cyangwa se wumve. Mungu akampenda sana. Imana iramukunda cyane. Kwa sababu yeye alikuwa wa kusikia na iwe ngo yari uwo kumva yewe agashira no mu ngiro agakora. Sijui wewe ni wa aina gani? Harya ngo wowe uruhuke muri. Sijui wewe ni wa kusumbua. Wowe ngo se nuwo guteza ibibazo. Sijui wewe hata kwa kanisa unasumbua paka bishop na wadiakoni. Mu rusengero ngo uteze ibibazo mu badiakoni na wakuyoboye. Wanakora kwa kanisa wanafanya kazi kubwa sana. Hari abadiakoni bakora umurimo kama vile huyu mdiakoni tumeambiwa. Ati huyu twabonye wadukoreye. Amefanya kazi nzuri. Yadukoreye neza. Mdiakoni amepanga viti. Yapanze zino ntebe twicaye. Anakuja anakuwa kila pale kwa Mungu. Anakuakiriye, arakuyoboye. Anakuleta anakuambia ichara hano. Arakuza nyati. Anakutegulira kiti hapo. Keti kwa kiti hii. Unamwambia hapana mimi. Wewe ukanga tu. Mimi nataka hapa. Ati jewe taraho nshaka na nshaka. Mdiakoni unamfanyisha kazi ngumu. Uri muramugora. Na amemwagiliwa mafuta na Mungu. Kandi yasizwe amavuta n'Imana. Akuwe wa kukuongoza kwa hiyo nje. Kuyobora kugira ngo wumve ibyo akubwiye. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. 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 Mtumishi wa Mungu Elijah. Umukozi w'Imana Eliya alikora mambo mengi sana. Ngo yakoze imirimo myinshi cyane. Ikafurahisha Mungu. Inezeza Imana. Ikaandikwa kwa hii Biblia. Yandikwa muri iyi Biblia. Kwa sababu alikuwa mtu mzuri. Kubera ko yari umuntu mwiza. Nataka tusome neno lake. Ati tugiye gusoma ijambo rye katika kitabu cha Wafalme. Turasoma hano mu gitabo cy'Abami. Abami wa mbere. Abami ba mbere. Sura Wafalme wa kwanza 17 kuanzia 2 kumurongo urakoze cyane kumurongo wa 2 kuanzia 2 kuteremuka paka hapo nitamwambia paka 16. Nika hadithi karefu lakini nataka tukaelewe.
aravuze ati ni bice 17 umurongo wa 2, ni inkuru ndende ariko arifuza kuko turi buze kuyumva. Ego. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo Sauli n'Abisiraheli nabo baraterana. Nimesema Wabami wa mbere. Oh. Wabami wa mbere umuryango wa 17. Abami ba mbere 17. Very sorry. Utangirira 2. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka ndio hapo. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti va hano ugende werekere iburasirazuba wishe iruhande rw'akagezi kitwa Keriti ahateganye na Yorodani, uzajye unywa amazi yako kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Keriti ahateganye na Yorodani agumayo. Murongo wa 6. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajyanywa amazi yako kagezi. Hanyuma hashize iminsi ako kagezi karakama kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Murongo wa 8. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguruka ujye i Sarefati, haba Sidoni aba ariho uba, hariyo umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga. Nuko arahaguruka ajya i Sarefati, ageze ku irembo ry'umudugudu asanga umugore w'umupfakazi atoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko ajya kuyazana. Akigenda aramuhamagara ati ndakwinginze uzanire n'agatsima mu ntoki. 12. Nawe aramusubiza ati ndahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushi rw'agafu nshigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu nkingure n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. 13. Eliya aramubwira ati witinya, genda ubigenze uko uvuze, ariko banza umvugireho akanjye ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe. 14. Kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. 15. Nuko aragenda bigenza nk'uko Eliya yamubwiye, kandi uwo mugore na Eliya n'abo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Icyo giseke ticyaburamo ifu n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo hadithi ni kubwa. Atuwa mugani ni muremure cyane. Na tunaijua sana. Kandi turayizi cyane. Kwa sababu tumeisoma siku mingi. Ati kuko tubisoma kenshi. Lakini siku ya leo nataka uichukulie ni mpya. Ariko uyu munsi ndashaka ko ubyumva butangabusha. Ndio ikusaidie kugira ngo bigufashe kusikiliza, kumva na kutenda ndetse no gukora. Haleluya. 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 Neno likasema ya kwamba jambo linavuze ngo palikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa umuntu umwe witwa ngo Eliya, akanenewa sauti na Mungu, yumva ngo ijwi ry'Imana rimuvugiramo, akaambiwa na Mungu hivi, arabwirwa n'Imana ngo piduka kwa mashariki, elekera iburasirazuba. Angalia hii njia ya mashariki. Reba inzira y'iburasirazuba. Mashariki ni njia ile jua inatoka. Ni hahandi izuba rirasira. Hiyo ndio inaitwa mashariki. Aho ndio itwa gutya busi. Na labda mtima wake ungependa kwenda kwenye jua inaenda. Wenda umutima wari kumubwira ngo giye iburengerazuba. Lakini Mungu akamwambia angalia mashariki. Ariko Imana yamubwira ngo reba iburasirazuba. Uteremuke. Kandi umanuke. Kwa sababu Mungu alijua kuko Imana yari izi ko hapa nyuma, handi nyuma kuna shida itatokea ya njaa. Hari ibibazo bizaza kuhava by'inzara. Kwa sababu Mungu kubera ko Imana anajua leo, azinone, anajua jana, azahashize, anajua kesho, akamenya nejo hazaza, anajua na ejo undi, azinejo bundi handi hazaza. Haleluya. Haleluya.
atekereza ko nataka huyu mtu wangu ndashaka ko uyu mukozi asikuye wanjye kwa zile shida zitapata wengine. ya bibazo bizashikira abandi. Haleluya. Akamwambia shika hiyo njia ya mashariki ngo komeza iyi nzira y'Iburasirazuba na utelemuke, kandi ngo umanuke mahali utafika ahantu uzajya kugera utapata kuna mto, uzahasanga umugezi, kamuto kanaitwa Yordani, akagezi kitwa ngo ni Yordani. uende ukae hapo, uende wiberaho. Eliya sababu ya kupenda Mungu, kuko Eliya akundaga Imana na kusikia sauti ya Mungu no kumva ijwi ryayo, akaitetemekea sana, ndetse ngo ikamuhindisha. hakuchukua ni kawaida, ntabwo yabifashe nk'ibisanzwe kama vile siku hizi kuko muri no minsi bimeze. neno la Mungu watu wengi wanaibeba ni kawaida. Abantu benshi tumenenewa na wachungaji, wametuambia usiku kwa makesha, lakini ni wale wanasema hivi, ukienda kwa wengine pastor, neno ni lile aliko huyu Elija, hakuzoea sauti ya Mungu. Haleluya. Hakuzoea sauti ya Mungu, kwa sababu angeizoea angesema na huko ananiambia ni wapi, nikaishi huko chini, nikiangalia hivi naona labda huko chini kabisa kuna kamuto, hari uwo mugezi, niende nikae huko badala ya nikae hapa juu. nimba yo kumugezi se ndaba nkora yiki nakwiberi hano hejuru. Haleluya. Akakuwa ni mtu wa kusikia, ariko arumva, kuambiwa na kusikia, arumva kandi arumvira. Akachukua miguu yake ngo abwira ibirenge bye. Neno limetuambia ya kwamba ijambo ryavuze ngo akaenda hapo kwa ile mto Yordani, tumanuke tujye hariya kuri Yordani. akikuwa pale ambapo ameambiwa, ageze hariya ku mugezi yabwiwe, sauti ya Mungu ikakuja. ijwi ry'Imana n'ubundi ngo siku hizi ni ngumu kusikia sauti, sababu tumetoka katika njia za Bwana. kuko abantu ngo bavuye mu nzira. Haleluya. Akikuambia ni kwenda hivi, Imana ngo ikubwire ngo unachagua kwenda hivi. wewe dore, akikuja pale kukuangalia kuongereshe, yaza hariya yakubwiye kugira ngo ikuganirize, anakuta hakuna mtu, agasanga rikada. Mungu atubabarire. Imana nitwe. Haleluya. Lakini mtu wa Mungu, ariko umuntu w'Imana akaenda pale. iyo ngo aramanuka, alipofika mahali pale, amaze kuhagera, akaambiwa, arabwirwa, tazama, iramubwira ngo reba, kuna tumaji hapa, hano hari amazi, ukae hapa, wicara aha, mimi nikiwa Mungu, ndi Imana, nitatuma kunguru, zamanura ibikona, itakuletea mkate, bizaza bikuzanira umutsima, na nyama asubuhi, ndetse ngo bizane n'inyama mu gitondo, kunywa maji, kandi nawe ngo winywera ayo mazi, na jioni nimugoroba inakuletea, nabwo ngo bizojya bikugemurira, na unakunywa maji. kandi numara winywera. Sababu ya Mungu kumwambia aende pale, impamvu y'Imana kumubwira ni gutyo, kwa sababu alijua hapo ndipo kuna maji, yarizi kuko aho hapo hazasigara ndipo kuna amazi, baraka, yarizi ko aho hari hapo imigisha, ndipo kuna Mungu, aho niho hari Imana. Akamwambia teremuka, iramubwira ngo mahali manuka, pale kuna maji, aho hari amazi, utakufa na kiu, ntabwo uzicwa n'inyota, utakufa na njaa, uzicwa n'inzara, utakufa na shida, nta bibazo uzagirirayo, mahali pale kuna uzima, kuko hariya hari ubuzima. Haleluya. Mahali pale kuna uzima, hariya hari ubugingo. Ibadwe Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kufuata neno la Mungu, gukurikira ijambo ry'Imana, kusikia sauti na kuikubali, kumva ijwi no kuryemera cyangwa se kuryumvira, kuko na uzima. hari n'ubugingo. Neno ikazidi kutuambia, ijambo rikomeje kutubwira, siku zikasonga sana, iminsi ngo irakomeza, kwa sababu hakukunyesha, kuko imvura ngo ntayagwaga, kale kamuto kakaisha maji, kakagezi ngo bigeze ubwo gakama, kakaisha maji, amazi ngo arakama. Mungu akiwa mbinguni, Imana ngo iri mu ijuru, akaona kameisha, Imana ibona nayo ko kakamye. Haleluya. Mtu wa Mungu akashikwa na mubabaro, umuntu w'Imana ngo afatwa n'agahinda, maji imeisha, yamazi arashize, sasa nikiletewa mkate, ubundi nizanirwa uyu na vile nyama inaitisha maji, n'inyama zikaza. hiyo maneno ya nyama sisi wasi tatu naijua sana, hata basita n'ubundi ukikula nyama, atiya turiya kanyama. Haleluya. Ukikula nyama, atiya nyama asubuhi kare, ati mu gitondo ni kaka, kibuyu ya maji lazima badushaka ngo n'ubundi amazi abari iruhande. Si ni ukweli? Byose Si ni vya ukweli tuseme basita sana. wanajua, Wasita wanajua. Wasita hata wakipenda
wakipelekwa jikoni ya nyama sana. Unajua ya ukweli, watakula mingi. Mimi nikipelekwa hapo nitakula ndio hao wengine. Sababu tumeumbwa hivyo na sikupenda. Si wasita tuko hapa. Sisi ya ukweli. Lakini kwa wasisi na tunapenda maziwa. Abasinzi rabo bona amata bikundira. Maziwa. Amasita gusa. Maziwa. Hata mata gusa. Haleluya. 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 Mungu akaambia Elia. Imana ibwira Elia, enda pale chini. ati manukuje hariya. Kuna uzima pale. Ubugingo. Akafuata hiyo ramani. Akurikira iryo jwi ry'Imana. Kwa sababu Mungu anaijua sana hiyo ramani. Uko Imana yabizi izo anajua sana. Yego. Anajua mapu yako ni yabizi inzira zawe. Wewe hata ujui. Nubwo utabimenya, Mungu anajua. Ariko Imana irabizi. Mipango Mungu anatupangia. Gahunda Imana iduheza. Mawazo Mungu anatuwazia. Intekereza Imana idutekerereza. Nimeza cyane. Ngo ni byiza. Nikumukurikira. Nikumukurikira. Akufunulie. Hanyuma ngo aduhishurire. Ibyo yaduhishiye. Tukae katika njia zake. Kandi ngo tugume mu nzira ze. Atufikishe kwa uzima wa milele. Hanyuma ngo azatugeze mu bugingo bwite. Haleluya. 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 Biblia inasema hayo maji yakaisha kwa hiyo. Biblia inatubwira ngo uwo mugezi urakama. Akababarika kwa mutima. Hanyuma ngo arabara cyane. Nitafanya nini? Araba ngo na hata sisi wanga tunasumbuka. Natwe ubwacu tunajiuliza. Turimo kwibaza. Tumefukuzwa huko na vita. Dore twarirukamwe turi impunzi. Turajya he? Kwenye tutaenda tutakula nini? Aho tuzajya se tuzatungwa n'iki? Abana baziga bate? Maziwa itatoka wapi? Amata se bahoze banywa byo bizagenda bite? Kwa sababu hiyo mto imeisha. Kakagezi kakamye.